Il-kantanta ta' discendenza Maltija Lorraine Aquilina intgħażlet mill-istazzjon Ingliż BBC biex tkun stage headliner tal-BBC Introducing Stage waqt festival li se jsir bejn Reading u Leeds. Dan il-festival li se jsir bejn it-23 u l-25 ta' Awwissu huwa wieħed mill-ikbar fl-Ingilterra tant li l-line-up jinkludi performances minn gruppi rinomati bħal Green Day, System of a Down, ir-rapper Eminem, Fall Out Boy, Skrillex u Imagine Dragons. Fost 226 kantant jew bands fuq 7 stages differenti. Lorraine se tkun qed kanta fil-BBC Introducing Stage kemm f'Reading u Leeds. Partijiet mill-performances tagħha se jixxandru wkoll fuq Radio 1 tal-BBC. Jiġiet intervistat fuq dan l-istazzjon tar-radju il-ħamis hekk kif ħarġet din l-aħbar. And we can now talk to Lorraine Aquilina. She's on the line. Hello. Hello. Are you excited about playing the Introducing Stage at Reading and Leeds? Well, I couldn't really believe I was asked, to be honest. It was kind of just I was just like, oh, okay. Yeah, I'm just like absolutely mental excited. Yeah. I'm also really nervous. I just can't believe it, really. What if we ruin it all and we love like fools and do we have we lose? BBC Introducing huwa proġett tal-BBC li jagħti opportunità lil kantanti li ma jkunux taħt kuntratt ma' kumpaniji kummerċjali biex jipparteċipaw fl-ikbar festivals madwar l-Ingilterra. Ftit tal-jimilu Lorraine kienet f'pajjiżna fejn ħadet sehem fil-Farsins Beer Festival u pparteċipat ukoll fil-programm Mużika għal Fresco ta' Chris Zoppardif u fil-programm Rockna ppreżentat minn Michael Buġejja fuq Radio 101. Lorraine bint Malti li emigra lejn l-Ingilterra flimkien ma' familtu ta' eta żgħira. Kantant tal-qed tagħmel suċċess kbir fl-Ingilterra tant li għall-aħħar snin tkanta waqt kunċerti sold out madwar il-pajjiż tagħmel suċċess u tikseb il-popolarità. Dan minn barra kunċerti li għamlet f'pajjiżi madwar id-dinja fosthom fin-Norveġja. U minkejja li Lorraine għad għandha 18-il sena, is-suċċess tagħha u rifless fl-ewwel extended play li ħarġet bl-isem ta' Fools. Bil-music video jarawh aktar minn 430,000 persuna u Sinners li rawh kważi 200,000 persuna. Matul il-karriera tagħha Lorraine irċiviet tifħir minn numru ta' kantanti rinomati bħal Ellie Goulding, Jake Bugg, Jamie Foxx u l-grupp Mumford & Sons.